وی گاوی دام کو مرو فلسفه سروکاتی دنیا سروکاتی کو پرسه که مجمع دانه هستی کو ام پرسن شکم مراق بکن جبر کو هر چیزی را بویا برسه به فلسفه خود به طرز خود به اسلوب خود نیزگاتی خود جه هر پرسی را بویا برسه جبوی جه تنی تک خواسته که جوانه هیا گل هیا کو ام سروکاتی ببینن او روز نازاد به هفره وان کولانا لوانی لکردستان توایی بگردن این تک آرمانجا ما خواسته که ما او وکی دیجی جبو بانگا آشتو جواکا دموکراتیک کارم وی بیجن نهام پیواجوه که پر مجدا در باس بند یعنی بر پرسیارین گل هن زیده تره نکوت به هر چلم سملی سروکتی بهیلن بیویست جوان جی گل جی همه تواهی پشکری بدن وی پیواجوی جبو وی پیواجوی ببن برسه جبو کو پیواجوی نتنی دستی یک کسی دا یا دو کسی دا نه دستی ریخستنی و گلیمه همه یادایا پیوسته گل همه پیشگیری بده جبو کو پیواجو سر بکنه ام چه قاس خباته خوا خورد بکن چه قاس پیشکتن بکن او قاس همین قزنج بکن ا پیواجو نه پیواجو رونشتنیه آنجی بدنگیه آنجی سکنیه بهیویا هنده تشتا بهشتنیه پیواجو خبات مشاندنیه او خوا خورد کردنیه ام چه قاس هولدان خوا خورد بکن او قاس همی سر کردن جبو زلال کردن هم خازن وی خازن پیوسته دولت جهند پیشکتنا بکه گاوا باویجا جبو کو هر تم یک عالی گاوا ویتن نابه بیشتر سوی جهند گاوا باویجا تایبتی جبو حوالین زندانی حوالین نخوش گاوی ور آویتن وکی دیجی جبو کو زمان کردی بین آسین پرورده بیداین دبستانانده تنه هم دوی تشتی دخوازن سروکاتی وک تاوک دست مدار ام فیلم نکن راستی حوالی جم مثلا باشته فیلم دیکن سرگادی همی تشتیش همی باشته دزانم مثلا پس همه چی ازاتن پس نده یعنی همی خیال مگو ام سرگادی ببینید خیال اوه یعنی مثلا پرسه زیده تر ام خوازم ببینید به واجو که بلانقه تشتک زلال نی نتشک زلال نه دولت پینگاوک نهایتی او رخصتنامه چک بردانه جو باکر درکتنه دولت حیا نه هم جبو حوالین گرتی سیاسی یه نخوش یه حجره آداشانه آدم تشتک نگیرنه شخص سیستم زندانی یکو همبر حوالا یکو ظلم کودکی کیفی معامله کودکی پیواجوی چقاس نراست دبینه ذاتن شخص و درکام مثلا جانا گل کم دبا جبو روجا و کم دبو میدهالای و بخش جاو یعنی مثلا نراست هم صمیمی نبینی لی سرکاتی چی بجه اوه شما همه باشتر دزانه هیوی ما اوه که هم و ساله سرکه که آزاد ببینیم سرکه خو آزاد ببینیم و او ترام همه تشتی هیا و از بارم که همه تشتی بچه با جبر گو وی پیواجوی قدرها ترکیه یا پیواجوی که سیستم گلیمه بده گل کرده بده دبا گو بشه سیچمک نجی یونالو ما کو همبر جهپی جبر وی مثلا مینا گفتم دخوازه جهپی که مک به باندور بکم یه ما بکشه ملیخا چاو ملیخا یا نبیجی مثلا گل بلاغه خواب بدم یه بیجه مثلا گل بلاغه خواب بده خواه نه دنیا همبری من لگور نگرین من نه صمیمیه مثلا پیواجو یک نه صمیمیه هم شهر جهان سیامین دانم شما شهر جهان سیامین 2018 دست بکر 2018 حیان ها دست بکر پیچک 200 او بیا پیواجو کوچه و جروجا واجی مثلا نگو آمریکا و هزن نتوی ام فروتن اصلا واد خواست ما بکره هم برای هشت شابی هزن ایرانی بده شکلن نشام ما بکره چون او چتم متکرین او پیواجو کوس دست بکر برای ترکا هزن واین داگرکشی بخواه یک و یک و شری دابون لورجی مثلا گل کم دو بود تبکید دا شخواب یونالما دجمن یونالما دولت شخواب بخش چاو بود یعنی نه صمیمیه مثلا گل کم دو با گلی کم ببایی چی بگم مثلا حتی مثلا تشکل بین زمان
خواهی ifade بکه تشتکی رخنه بکه او بکه دبیجه تو نکاری مثلا دبیجه یه سری را کن بینن خواهی مثلا بلا کم نبین جبه کش ترسن کمبوی نترسن جدنگی ترسن برنده یونالم اکو سایی پیواجه های بولانه غا یعنی هم دیساجی سرکاتی چی بجه او و هم حیا داویجی باور دکن خیال من های از تنوی ببینم چه تشتری چه پس مست چه نه خیال تنه او از ببینم و او ایوی دیگه که خواهی جیو ساچه با هم وی ساله همی ببینیم یعنی آماج او آماج رخصنه او بش باکر در کردن همیتش او یعنی خیال ما او کردستان اگه به سرک ام نخواست ام وید بیشیم مثلا کردستان اگه به سرک ام نخواستن و ام قبیل جنوک Yani şu an cezaevinde bildiğiniz kadarıyla onun cezaevinde olması bizim için yani üzücü bir haber. Onun da Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olması kötü bir haber yani bizim için. Sürece dahi yani bu sürece yani tek başına yani yürütebileceğine inanıyorum onu sormak isterdim yani kendisine. Yani karşımda olsa sormak isterdim bu süreci tek başına yürütebilir mi diye. Yani kendisi de Kürt halkı için çok şey yapmış yani çok böyle bir sürü şey yapmış bir insan. Gerçekten Kürt halkı için çok değerli bir insan. Yani tek bir insanın kalkıp da tek başına böyle bir şey yapması yani kimse akıl etmez yani kalkıp da böyle bir şey yapması. O nereden aklına geldi kalktı böyle bir sürece girdi onu merak ederdim. Onu sormak isterdim. Herkesin yapabileceği bir şeydi yani çok büyük bir sorumluluk gerektiren bir şey onu yaptığı. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Evet güveniyoruz sonuna kadar. Sonuna kadar destekçisiyiz. Sonuna kadar inancımız var yani destekçisiyiz de inanıyoruz yani bu süreçte onun arkasında duruyoruz, yanında da duruyoruz. Yani bu süreçte onun her zaman yanındayız, destekçisiyiz. Onu da bu süreci devam ettireceğine inanıyoruz. Yani başarıya ulaşacağına da inanıyoruz. Açlık olsun, özgürlük olsun. Şahsen ben devlete hiç güvenmiyorum. Yani bence de yani Abdullah Öcalan devlete güvenmesin. Ona dedim zaten devlete güveniyor musun? Zaten ona ne dese odur. امش هست که مثلا بارش های هبت جوانی ما چک دانان در آو دینه که امش هست که بارش رش شود باز هست که سوال علی که با مثلا بوشه آو حتی نه آو دینه که بوشه مثلا حتی نه بو بارش رجی بوید مایکه آو دی که چک دانان در حتی نه بو مثلا حتی آو شهر حتی نه بو حتی آو شهر چی بی او سوال ملی که با مثلا هم هست که گویا خدانی مثلا حتی نه با فیلسوف های معظم بیاوجی یعنی همش هست که پسیالی که آخفتن و صحبت و هم هست که Yo olay mola olmasını da istemiyoruz yani biz genç olarak. Yani Van'da olay bitsin artık bunu istiyoruz. İlk sorum devlete niye karşı geldin olurdu yani. Çünkü abla çok merak ettiğim soru bu kadar savaş açan bir insan. Onu da dinlemek isterdim mesela. Onu da dinlemek isterdim. Erdoğan'ı da dinlemek isterdim yani. Mücadelen verdiğini merak ediyorum sadece.